yang saya tengah betul hari ini khidmat Allah. Bayi nasam jom didekat, jom diulang, jom dan syuk kesalahan bertai di nam syakat soba, jom kami kilompa kun somla terpang lukam tam, di peranuilam, rapor sentram setiap council, di unit, di circle, bak distrik Papua. Kami kasih kedai bakaseng berokoi kakenjo yang mengobiar bosok besar juga. Akidi kelihat senam, lalu senam arja kapura. Acing ia beliau jumur berkat di lambaran sentral setiap kawasan kelasin negara. Kami persang berluntuk. Ya ki jingja, bak ya jinglong cuman arja ini juga kisi. Kasimpor lalu arja kapura hadu kita. Kami salah berpelong penbandur yang ada dokumentari film juga kaki kesu. Kemudian sibuk kiki penila persang meluntuk. Sokomen mas mahapan ada ciro kantam rok dikira pakai kubur. Nadu pinongko hadu pindur kelak penyerap penyok ini kisah tahu. Mereka dengan meluntuk yang kita ceriak ini juga saya. Kemudian sibuk pak kiki kiba habang Kristian din dia tak menor cok saya nanti di snowball impak long ai yang kita cak dan nanti bat ai cok rahat cok kiparari kipar operasna mempatai ke itu ke dokumentari film tu kes boleh saya kita jenglah ko ana pai andre soal ko spesial sekali sebab dari kisah ibu jengkali kakle ayu kita kisu bat boleh kerja dengan suap anong kam tam ikut podo pasnam badolang aja ni kecakap bat semua dalam tu kisu kamja bahkan kemet kamja bahkan kemesim tu bahkan kisu kelamin mana rangkat umat rangkat kecil jauh senam bahkan rangkat kecil duno ini orang pada kecil oke pari kipodo perasaan so benong kam tam ikut samlah kelepatan kung kecil dia bilang dorkam ya sibun isamlah baskan ganoran biwi cengai bat kam tam badan kemesim cok cing kli gunung pandur hakane kepaten kita cing terhang babun hapan ket yang kuat cumi cing babun hapan keren nak kapor rek bang aku apan keren kam tam ikun samlah kalong kibalong mana bat kino petang kita cing rek dia kon kuno pun mandur kere bekerja tindu kuai ngasuh banong buat bak kita kemesim nadi bat kemesim kindu kan lepno kami ibai Paling perlu yang kata kau perkat pelan kepaskan. Kumno yang mengentai ini kecat pendiri. Wat pedang kecing akatin. Wat pedang kecing tenjuk roper. Wat pedang tak kecing bom naswar ki persang. Kumno yang penjat penperang yang kecat pendiri berjumi. Ngesoban ong ladak tak kisama. Kidon dia kata ketong. Pakit klik nak kali kecat pendiri. Kecat pendiri jumi kena yang kosong nak kapor. Ang supan kemam, kita dan berbu cengkeli, ini kendiak seni, kita kebakaran, kita tayo, kita berai mulai nak baru, balai kekesu kam jumi langsang, kata kesan bertai, nasuh bandong, kekesu kam jumi stal sisin kesan senang, kekesu kami cerita kecil, nam tabar syakilok jegari berkecat berbuai, bila min padan, kata pos kata, bila sampai kita kurang itu, indan kam put turai. Nyamdan kam panajak sumti betah mai isuk sumti ngisya cicak anto ngisya tin sabeng nak coba kapsan jogari bekerja jujur kuai ada kapaten sebenong kanang klan nak kapor pat kam tam ikon samlah kena skem kanang men genja syakri kari bekerja jujur kuai tak kecing tepre berpilih namdan meno belak pejak pemperang bekerja jujur kak bonong tau dong aibon ikon samlah berkulun disudutkan tergam juga. Adik kalian sini dan don ki nongkersan berapa cuki isu ikon samlah kalian kenduk yang oyna yang kau siap kam di kejuk pamata. Yudan subun kiba apthap kuno benjat penperang ya kali bekerja penriu. Yudan subun kiba apthap kuno dia ban persniu kuno dan kerja temu persniu.
Ikin wilam pat ikhat tu ki isu hai kita repair. Dengan sobenong tang le kawai. Yum don kam kita kinong paharan dengan ong barbori ikhat. Unong pahara juni bakmat tam dari bu nong thang. Imtim pat ngem don rajing sia. Habngiya pakipsang balik ke bakhatam. Bagi slutu syah, bagi trai ke kam nam taban penim, kam tam kumju, nam tam paskem ya keri bekerja di rumah. Idon subur ba aku kipari kiprat khot isu baper dang satem. Menghapan yakran hak persu sesorkar nak bos. Retang kawai somantong. Ki isu kan yelong kanong penbet lada kesorkar ke baklan. Ki isu kan yelong kanong bokja la sorkar kali ek bom dei. Pat ki isu bendon kendon yelong kita kelhun bandlong keban tiap teman jadi jingkang sekretariat lara kesorkar karena berkelah jadi isu kami mengiong mengisno pakai isu kalau hundai idon dekat sekretari jekso tabang jegeri bekerja di dalam tuai jibon kikran begini kisni kita mau usiar keban saja hanya kisan senam kiban Syafang ketarjuman persang kesorkan dia banwara kelintiran. Kecil persang joskar dia kuno banti miurniam. Mulai nasu bandong ke pasai kekerwo kini kesini. Siki perlu pasnam kamtam sesorkan kolong. Lara kesorkan ketu banti miurniam. Di kolong semua yo kolong senam jonga ujung pi kamtam kit khat sudah jauh. Lara kesorkan ketu banwara kelintiran. Nasu bandong pendorong semua. Jadi kian kanon migarawa. Lara kesorkan kali persyak nyimpan se banthong yakasang bak ei belajar wajah kanyo kan kam syarkai susu lara kesorkan kali kuman bak kali persyak yakara jadi pun beri new trap perokoi. Kata karai koskam kan haban pa kro soka. Ila amnur lalu ki kat nai spa new terter ban ulong tutakan terikam dengan parmen. Premium tip araja kat ndai hangni po pulau sustam idang keren tu jamir pengiap dan pas kesorkan pas itu kan resolution pulau KMP resosi penong tu kipari kata resolution keren siap thai nanti po nombak tadi artali resolution nak lihat sorkar jala pas ban penulung no ban penulung kita kasih kena perang ban pentrikam di KMP handai kita ngimtip angin sebut jingkeli ya kita babak pulau kam juk sensar kadang po jong jala berway Andai tang gawai ke sawanong kam sama ilkhat menjadi real. Kam Islam kata jingle nak jalan kalau kuat. Kam Islam kita isu in orang nok kita sempuah andai. Kap kongsan kalau ke jingle pun bat kam sim yele kam sim syakri jagri bekerja di gawai kam dai mantat hat terpeng belum jadi kun sama. Ab kali kasni kabang jon kam kajing persat sim. Kong kaseng apreng kajing juna ngajong priu. Wing patulun salat terkam. Imdai keberi pulau osram, imdai keberi bebet papiang, imdai hidang dai tang keberi, bat idai tang kita keberi, ringi don kacing kerpa bas murid, nak kilong kami kilong pa, kilong pa, nak kelen kilong keberi kita, bulam kacing juai, yak panginang la, dapat turun sunat terkam hak renti badai, kalau kacing duna, penwandur kita ke nam tak kacing pa, kam tam nak pepeskan, yak kalau sunat terkam jom kisu kenam kot kini saksan senam. Kisu kenya syakri ya geri bekerja di ruwai nak kapos tentang yang lain sebenarnya kau kiparari di perlu pasnam kapor sawat tinggi baik kan cukup diam ya kata kedor cuma cikit kli bat kongsan tolong kedor cuma cikit kli ipat ni perang pun kerja penriu di istri kacingnya tantalan kacingnya mudus niu bat kamtam ni om bekerja penriu macam duna cing kupat ringau soban om kabur pelan kecing kupat ayang ibu ingin siamlang terjekli ingin subspat dia kata kecing dia ajat terjumi bak kadu menamlah kamda penpau kecing sobur tu kecing sobur ginas doktor lagi hostal repair bom siamlang kerana banyak kisnam belajau nak kamet terlihat belasai jukuli nak kemet tukar bat belasem tiru umnu bat berkuat jadi bat kedolu ka khlemat jadi maki usumar wat yang kita irkhat joksen ni juam sem belakhat masalah partai kecil le repair boleh try gerak atur kui khatang yawai semenong
Akan kesel ke macam aku akan kepat ke perangkat. Yang pertama lain sih ni wah. Yaktin pira cukup sen. Mat ke perang.